The Final Messengers YouTube channel thir tu zong te in zawa in chibai ule tun tuma hian Christmas borok ne na in me tak mai Galatia bungli changli tanga changa mang hian toy te thir ho kan tum don ani nima sela ahun bi alo kim khan fa ni na kan mu thainan dan hnuaya omte chu tanturin pathianin afapa mai chhrin dan hnuaya lo piangin atir chuak ta a ti kan hmu ani helai changa hian ahun bi alo kim khan fa ni na kan hmu thainan aron tia ahun bi alo kim khan aron ti kherani ahun bi alo kim khan ti hi kan soi zaw tum tak chu ania helai ahun bi kim ti a soi hi soi fia dan sang te po om thai ania tun tuma ero chuan Isu Krista kha rom hun laya aron kala kha ahun bikim ani ti lampang kanon soi zaw don ani Isu Krista kha engwangin nge rom hun laya kher khan aron kal ti hi kan thlir ho dona rom hun lai kha Isu Krista lo pian na ta na hun tha hun duom ani reng em ti kha mithiam te na anjil chian na tangin tun tuma hian ron sei kan tum don ani pakhat na chuan rom khanin juda lalram kha ala a rom opna hnuaya khan an omani juda lalram mai ni lovin rom khan khovel pum puya khan ro arela rom khan khovel kha a opani juda chuan juda lalram po kha atel ve a juda te Israel te kha pathian nam thlan an ni a tu thlung hlui lama Mesia local tur thu kan hmua juda chuan an ni po in Mesia local tur kha an ngak lel em maya an nga lel tizual tu em chu rom hnuaya khan an omani Mesia local chuan heng rom kan chunga ro rel tu te hi aron ne anga Mesia lalram hnuaya Mesia ro rel hnuaya nuam takin kan omang ti khanin Mesia local tur kha an ngak lel em khatia Mesia local tur an nga lel na ril ruwa kha an nei lai takhan Isu Krista kha a local ani chuan apani na chuan rom lalram hnuaya khovel a om tat awang khan lal pakhat hnuai ro relna ani awangin azalena aral muang ani tin lalram pakhat hnuai oman ni awangin sum te po kha angkhat vekan hmanga khanin thil ti kha ati ol sam em maya tin rom ina khovel a oba a hne lalrama pianga khanin kong in kalpo na thatak asiam ani engtin nge an lo soi ti chuanin all roads leads to Rome an dia chuan eng kong mai po khan Rome min thlen pui the ni an tia ni chumi omzia chu Rome lalram khanin kong kha asiam tha em ani ti a hriat thaya kong athat chuan in kalpo a ol sama chuan chanchin tha the dar kha ati ol samani Isu Krista he khovela alo piangani ti chanchin tha hrilna konga khan kha kong tha in kalpo na tha khan om je thuk tak mai anei ani tin lalram pakhat hnuaya om an ni awangin tun lai anga ram pakhat atanga mun dang kaldona passport visa kan ti ang hi buai pui hran pa ngai lowa lalram pakhat hnuai oman ni awangin in kalpo zung kha ati ol sama chuan chanchin tha hril dar kha ati ol samani tin apathumna chuan kha rom hun lai khanin tong pakhat manan ne chu Greek tong ani a tun laya sap tong kan thiam chuan thil ti a ol samang hian Greek tong thiam tan chuan khoi hmuna po khan thil ti ol sama chuanin tong lama ol samna a thlena chuan chanchin tha hril dar na konga khanin nasa takin thil ati ol sama
Isua Krista chan chin tha han thil don po khan Greek tong thiam tan kha chuan khoi muna po khan thu asoi the ani chan chin tha the dar nan atha tin apalina chuan romina ram sang sang alak te khanin milem an bia ma se romina a hne tak zelawang khan khang an milem biak te khan om zia anei lo zia kha chiang takin an thria chuwang chuan milem biak na kha mitam takin an ban sanani kati hun laya injir tirna lar tak mai chu Greek injir tirna an tia philosophy le science ani Greek ina philosophy le science azir tirna awang khan khatiang azir tirna satlu tu ka wang khan an ninga tharau lama tui halna science le philosophy chau ni lo tharau lama tui halna kha an nei ani chu chuan Isua Krista khati hun lai taka aron kal khan om zia thuk tak le helai Galatia bungli changli tanga changa ina alo sei nima sela ahun bi alo kim khan fa ni na kan mu theinan dan hnuaya omte chu tlan turin pathianin afapa mai chehrin dan hnuaya lo piang atir chuak ta ati kha ahun bi alo kim ati tak mai hi rom hun laya khatiang hun lai alo kal khan miril ru in hon hun lai ania Isua Krista kha ahuna tak alo kala tlai ngai lo pathian ahun taka chathin pathian ani zia kha Isua Krista lo pian hun le rong abol hun le zirtir te atir chu apo khanin kong tha tong pakhat mang an ni na khanin chanchin tha kha olsam tak le na sat takin chanchin tha ti dar na konga khan atan puyani ti helai tang hian kan mu thei ani